Umugore yafashe ingamba zo kujya aha igihano gitangaje umugabo we mu gihe atagiye mu kazi. Ni inkuru idasanzwe aho umugore avuga ko yafashe ingamba zo kujya aha igihano umugabo we mu gihe yiriwe mu rugo atagiye gushaka ibyo barya ku munsi. Uyu mugore avuga ko umugabo we yiriwe mu rugo azajya amusiga ibirungo bizwi ku mazina ya make-up abagore bisiga mu gihe birirwanye mu rugo kuko naho azajya batandukaniye n'umugore we usanzwe yirirwa mu rugo. Muwaju Tifa wo mu gihugu cya Cote d'Ivoire avuga ko yafashe uyu mwanzuro mu rwego rwo kwirinda ko uyu mugabo bashakanye yazajya amwicisha inzara. Tifa ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Ivoire News yahamije ko uyu mwanzuro yafashe ari ukugira ngo atazigera yicwa n'inzara kandi ngo umugabo we yaramuvanye iwabo asanzwe arya atarinze kujya kuvunika ashakisha ibyo arya. Uyu mugore yagize ati ni igihano namuhaye kuko yamvanye iwacu nsanzwe ndya navunitse ko twirirwanye nzajya mutera ibirungo nawe ahinduka umugore. Uyu mugabo usanzwe akora akazi gaciriritse mu nkengero z'umujyi ya Moscow muri Cote d'Ivoire nawe arasa n'uwemeye iki gihano kuko hari amafoto menshi yagiye amugaragaza koko uyu mugabo we ari kumutera ibirungo kunze kwiterwa n'abagore. Uyu mugore ufitanye umwana umwe n'uyu mugabo ahamya ko umugabo ari ugomba gutunga umugore ko ari umuco barazwe n'abakurambere mu gihugu. Uko uwari bosi wa Nissan yacitse Ubuyapani atwawe mu ikarito. Umugabo w'umunyamerika n'umuhungu we boherejwe Ubuyapani aho baregwa gufasha Carlos Ghosn wahoze akuriye uruganda rwa Nissan gucika icyo gihugu. Umwaka ushize nibwo aba bombi baretse gufasha bwana Carlos gutoroka Ubuyapani yahishwe mu gikarito cyajyanywe mu ndege bwite nk'umuzigo. Carlos yahungiye mu gihugu yarerewemo Liban kidafitanye n'Ubuyapani amasezerano yo guhana abakekwaho ibyaha. Michael Taylor n'umuhungu we Peter Taylor bamaze amezi barwana inkundura mu mategeko ngo batoherezwa mu Buyapani. Mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rwategetse ko Taylor n'umuhungu we boherezwa bombi bari bafunze kuva mu kwezi kwa gatanu. Kwa mbere cy'umwaka nibwo bahawe abategetsi b'Ubuyapani nk'uko bivugwa mu banyamategeko babo bashinjwa ko bishyuwe miliyoni 1.3 by'amadolari ngo bafashe Carlos gucika Ubuyapani mu kwezi kwa 12 2019. Michael Taylor w'imyaka 60 yahoze muri US Army Special Forces yari afite ikigo cyitwa American International Security Operation gikora ibyo gufasha abantu kuva mu bibazo bikomeye ahatandukanye ku isi. Ikinyamakuru Vanity Fair kivuga ko Taylor yafashije gukora operasiyo zirenga 20 zo gucikisha abantu akishyuza abakiriya be hagati y'ibihumbi 20 by'amadolari na miliyoni 2 ku kazi. Carlos yacitse avuye i Tokyo agera i Berlin mu buryo bwateguwe mu byumweru cyangwa amezi menshi nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabitangaje. Ikinyamakuru NHK cy'Ubuyapani kivuga ko amashusho ya CCTV yerekanye Carlos ava mu nzu ye akagenda n'amaguru agana kuri hoteli iri hafi aho yahuriye n'abandi bagabo babiri. Uko ari batatu bafashe gari ya moshi igana i Osaka bajya muri hoteli iri hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kansai. Bikekwa ko Carlos yafunzwe neza mu gikarito kinini cy'umukara nk'umwe mu mizigo maze gitwarwa mu ndege bwite kitagenzuwe n'abashinzwe umutekano. Mu kwezi gushize urukiko rwo muri Turkiya rwahamije kompanyi y'indege ya MNG n'abapilote babiri uruhare rwabo mu kuvana Carlos mu Buyapani. Urupfu cyangwa guhunga. Uyu mugabo wahoze akuriye Nissan yabanje gufatwa mu kwezi kwa 11 2018 aregwa gutanga amakuru atariyo ku mushahara we mu myaka 5 kugeza 2015. Hakurikiyeho ibindi birego birimo icya Nissan yamureze kohereza amafaranga y'iyi kompanyi mu bikorwa bye bwite. Uyu mugabo utunze za miliyoni yamaze amezi muri gereza nyuma afungirwa mu rugo aho yakurikiranwaga amasaha 24 ku munsi kandi akabona akanya gato ko gukoresha internet. Nyuma yo gucika Carlos yakoze ikiganiro n'abanyamakuru muri Liban aho yahakanye ibyaha aregwa mu Buyapani avuga ko inzego z'ubucamanza zaho zibogamye. Yavuze ko mu Buyapani yari umuntu washimuswe ufite amahitamo hagati yo gupfa no guhunga. Avuga ko yagiye ahatwa ibibazo mu buryo bwashoboraga kumara amasaha 8 ku munsi ndetse yari yarabujijwe kongera kubonana no kuvugana n'umugore we Carole. Umusore amaze gutakaza ibihumbi 20 by'amadolari yihinduza ngo ase na Dragon. Umusore witwa Joshua Barnes ukomoka muri Canada akomeje gushora akayabo k'amafaranga kugira ngo
ase nk'inyamaswa y'inkazi ya dragon ikunze kuvugwa cyane mu mafilme. Uyu musore kuva mu bwana ngo yakundaga cyane dragon, ndetse guhera ku myaka 19 yatangiye kwihindura kugira ngo agere ku nzozi ze zo gusa nayo. Kugeza ubu bwana Josh amaze gushora ibihumbi 20 by'amadolari kugira ngo ase n'iki kinyamaswa cy'inkazi gicira umuriro binyuze mu kwishushanyaho amagaragamba no guhindura ibindi bice by'umubiri we. Uyu musore afite gahunda yo kwihindura umubiri cyane kugeza ubwo azaba umuntu wa mbere wihinduye ku isi. Imyaka 18 nibwo uyu musore yishyizeho igishushanyo cya mbere ku mubiri, hanyuma aza gucamo kabiri ururimi rwe, amatwi arayapfumura, amaso arayahindura n'ibindi. Ntabwo yerekeye aho kuko yaguze amahembe yo gushyira ku mutwe n'amaboko ye yishushanyaho amagaragamba. Uyu mugabo yavuze ko ubu yumva ameze neza kubera impinduka amaze gushyira ku mubiri we, zirimo no kwisiga irangi risa n'icyatsi umubiri wose. Japani, umuherwe arashaka abantu 8 bajyana ku kwezi akabishyurira. Yusaku Maezawa, umuherwe w'umuyapani utunze za miliyari, yatumiye abantu 8 bo muri rubanda ngo bajyane nawe mu rugendo rwo kuzenguruka ukwezi rwa kompani SpaceX ya Elon Musk. Mu butumwa bwa video yashyize kuri Twitter yagize ati, ndashaka abantu bo mu byiciro byose. Muri ubwo butumwa yanatangaje uko abashaka kubisaba babigenza. Yavuze ko azariha urugendo rwose, ko rero abazajyana nawe bazagenda ku buntu. Teganyije ko urwo rugendo rwahawe izina Diamond ruba mu mwaka wa 2023. Umutunzi ruharwa arashaka umugore wo kumufasha urugendo ku kwezi. UAE yohereje icyogajuru cyayo cya mbere kuri Mars. Icyogajuru cya Israeli cyashwanyukiye ku kwezi. Amafoto ya mbere ya Perseverance igeze kuri Mars. Abasaba kujyana mu isanzure n'uwo muherwe bagomba kuba bujuje ibintu bibiri. Bakwiye guteza imbere igikorwa icyo ari cyo cyose bakora mu gufasha abandi bantu n'umuryango mugari mu buryo runaka, kandi bakaba bashaka gufasha abandi bari kumwe mu rugendo bahuriye kuri izo ntego nk'uko Yusaku yabivuze. Yongeye ati, naguze imyanya yose, rero ruzaba ari urugendo rwo mu muhezo. Bwana Yusaku, umuherwe mu byo kumurika imideli no gukusanya ibikorwa by'ubugeni art mu rurimi rw'icyongereza, mbere yavuze ko ateganya gutumira abanyabugeni bakajyana muri urwo rugendo mu cyogajuru Starship Rocket. Ariko ubu avuga ko uyu mushinga yagize ibyo ahinduramo uzaha amahirwe abantu bo mu bice bitandukanye by'isi yo kwitabira uru rugendo. Yagize ati, niba wibonamo umunyabugeni ubwo uri umunyabugeni. Mu mwaka ushize yanatangije gahunda yo gushakisha umukobwa mushya bakunda nawo kujyana nawe muri urwo rugendo, nyuma ayiburizamo kubera imbamutima z'uruvange. Muri 2018 Bwana Yusaku yatangajwe ko ari we mugenzi wa mbere ugenda ku giti cye. Biteganyijwe ko azajyanwa ku kwezi na kompani SpaceX y'umuherwe Elon Musk. Igiciro yemeye kuriha muri urwo rugendo ntabwo cyatangajwe, ariko ni amafaranga menshi nk'uko Bwana Musk yabivuze. Uru rugendo ruteganyijwe kuba mu mwaka wa 2023. Rwaba ari urwa mbere rukozwe kwezi, rukozwe n'abantu kuva mu mwaka w'1972. Tugana ku musozo w'inkuru zacu, DR Congo cyangwa se Kongo Kinshasa, ibyagezweho n'ubushakashatsi kuri HIV bitanga icyizere cy'umuti. Ivumburwa ry'itsinda rinini ry'abantu bafite imibiri ihangana mu buryo bwa kamere na virusi itera sida, bitabaye ngombwa ko bafata imiti, riri kwerekeza ku cyizere ko hari igihe kizagera ikabonerwa umuti. Nk'uko abahanga bo muri siyanse babivuga, ubushakashatsi bwasanze abantu bagera kuri 4% by'abarwaye sida bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashoboye kuburizamo iyo virusi mu mibiri yabo. Ubusanzwe abarwayi ba sida bari munsi ya 1% nibo bashobora ibyo. Ibi bishobora kuba intangiriro y'ubundi bushakashatsi bwo gukora urukingo cyangwa imiti mishya yo guhangana n'iyi virusi HIV itera sida, nk'uko abo bashakashatsi babivuga. Marie Rogers wayoboye itsinda ry'abakoze ubu bushakashatsi yabwiye BBC ati, ubwo twatangiraga kubona bwa mbere amakuru ava ku bushakashatsi twaratunguwe ariko turanishima cyane. Ibi bishobora gusobanura ko iki ari ikintu mu by'ukuri
dushobora kubonera umuti. Ibyo bagezeho byatangaje mu kinyamakuru eBiomedicine cyo mu muryango w'ibinyamakuru by'ubushakashatsi ku buvuzi bwa The Lancet. Byavuye mu makuru y'abantu babana n'ubwandu bwa HIV hagati y'umwaka w'1987 na 2019. Iri tsinda ry'abashakashatsi ryarimo abahanga mu bumenyi bwa siyansi bo muri kampani Abbott yo muri Amerika ikora imiti, Université Portestà yo muri Congo, Kaminuza ya Johns Hopkins yo muri Amerika, ikigo cya Amerika cyo kurwanya indwara zandura na Kaminuza ya Missouri Kansas City yo muri icyo gihugu. Kuri ubu benshi mu babana n'ubwandu bwa HIV buri munsi bafata imiti igabanya ubukana mu kuburizamo iyo virusi no kugabanya ingano yayo mu mubiri. Ntabwo biramenyekana uburyo abo bantu biswe elite controllers babonetse muri DR Congo bafite imibiri yikiza iyi virusi badafashe imiti bashoboye kuburizamo iyi virusi mu mibiri yabo. Ariko Dr. Rogers yavuze ko gusobanukirwa uko iryo tsinda ryashoboye kugumana ingano ya virusi iri ku kigero cyo hasi cyangwa kitagaragara cyaba ingenzi mu guhangana n'iyi virusi. Nubwo bimeze gutyo ariko Madame Rogers yashimangiye ko hakenewe gukorwa ubundi bushakashatsi. Avuga ko hari ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko iryo tsinda rishobora gutakaza ubwirinzi ko iyi ndwara ikomeza. Virusi ya HIV yamenyekanye ku isi mu myaka y'1980. Kuva icyo gihe abantu miliyoni 76 barayanduye, naho miliyoni 68 babana nayo nk'uko kompanyi ya Abbott ibivuga. Bikekwa ko yatangiriye muri DR Congo y'ubu imyaka igera ku 100 ishize, kandi kuri ubu iyi virusi yibasira cyane abagore bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara.